Isya cek terbentar terawih aja. Kadang-kadang jam betok 15 menit setengah beluk jadi berdesa ada rusun apa aja enggak ada apa lemon keburu anu tahu saat terawih lah anu tahu saat terawih mon sampean keburu apa boleh terawih sama sowan semare kadok langkur setak mari ya belayer amin tak santan amin soleh are ibadah dalam mama aja kerja bahkan guru dan kaula debu mon beda orang ngatrawih king somosuan angok atau satrawih karena asomosuan yo hukum haram terawih hukum sunnah nikmatin terawih nih mumpung pada bulan Ramadan karena terawih ning bulan luar bulan Ramadan walaupun sunnah tak sah hukumah nika keistimewaan bulan Ramadan pada tarawih